ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። የሰው ልጅ ከእንስሳ ባነሰ አስተሳሰብ ማሰብ በጀመረ ጊዜ ወንድና ሴትን አንድ ላይ አረደላሎች እንደ ዱባይ ያላችሁ እኔ የሚያሳዝነኝ ወላሂ አልዓዚም ከእንደናንተ አይነቱ አውሬ ጋር ሰውነን መባላችን ኢትዮጵያዊ ናቸው እኮ መባላችን እዩ በቃ አብዷል እኮ በጭንቀት እዩ ምን እንደሚሆኑ በአላህ በዛ ላይ ሙከይፋ ይከፈትላቸው ምክንያቱ ይቆጥራል ስለምኑ ሙከይፋ ይከፈትላቸው ውሃ በስነ ስርዓት እንድትጠቀሙ አይደረጉም። እኔ እኮ ችግራችሁ እኔ ግን አላህዬ ሆይ ከኢትዮጵያ የምትመጡት ኢንፎርሜሽን የላችሁም። ከቤሩትና ከባህሬን የምትመጡት ከሱዳን የምትመጡት ቪዲዮ ቀርጻ ይለቀቀች ልጅ ወይ ተመታለች ወይ ስልኳን ደብድቧት ስልኳን ቀምተዋታል እርግጠኛ ነኝ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን የሚያደርጉት የራሳችን ዜጋ ድሮ እንደኛ ማዳም ቤት ሽንት ቤት ያጠቡ ብዙ ችግር የደረሰባቸው ሰው ሀገር ላይ ተንከራተው ዛሬ ላይ ሰውንን አለፈልን ብለው የገዛ ዜጎቻቸውን እንደዚህ ያሰቃያሉ። ያየሁትን ነው የምነግራችሁ። እኔም ቢሮ ነበርኩኝ በፊት አይደለ ካንደም 2-3 ጊዜ። ከዛ እንዴት ነው የሚያደርጉት? ጧት አንዳንድ ዳቦ ይሰጣቸዋል በሻይ ከዛ በኋላ ወይ እሱንም ከቀና ነጭ ሩዝ ቀቅለው ይበላል ሽንኩርት የሌለው ሙከየፍ አይከፈትም ይቆጥርብናል ብለው ማለት ነው። ማታ ሲተኛ ሙከየፍ የሚከፍቱት ለራሳቸው ግን ክፍላቸው አለ ጽድት ብለው እነዚህ ምስኪኖችን ተነሺ ወጥ ስሪልኝ እንዲስሪልኝ ልብስ የሚያሳጥቧቸው እነሱ ልክ እንደ ባሪያ ገዝተው እንዳመጡ እንዴት እንደሚያመናጭቁ እንዴት እንደሚሳደቡ እግዚአብሔርን እንኳን ያለፉበትን በፊት ያለፉበትን የረሱ ስድባቸው የሚያዳሉት ለአረብ ጥሩ አይደለም። እያንዳንድሽ ታገኛለሽ መስሎሻል። ዛሬ ገንዘብ ከሞት አያድንሽም። ግፍን ብትፈሪ ግን እግዚአብሔርን ብትፈሪ ብለዛውም እንደዚህ አይነት ነገር የገዛ ወገንሽ ላይ ስትፈጽሚ እያንዳንድሽ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መላሊላቸው ይገባል። እነዚህ ልጆች እኛ እኮ ማዳም አትበድለንም እንደነሱ አትበድለንም። በክብር ነው የምታኖረን። እየሰራንላት ገንዘባችንን ከፍላ በክብር ነው የምታኖረን በእነሱ አይን ማለት ነው። እንደነዚህ እንደኛዎቹ አረመኔ የለም። እራሳቸው እየበሉ እራሳቸው እየጠጡ ወገናቸውን የሚያስርቡ እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሁላችሁም ሼር አድርጉ። ልጮሁ ይገባል። አድራሻቸው የምታውቁት ጠቁሙ። እውነቴን ነው የምለው አረመኔዎች እግዚአብሔር ከሌላ ሀገርም አትምጡ። በቃ አትምጡ ብያለሁ። ባለፈው አትምጡ ከሌላ ሀገር ምንም ቢቸግራችሁ ምንም ከዛ ለከፍላችሁ በምትመጡት ብር ወደ ሀገራችሁ ወደ ቤተሰቦቻችሁ ግቡ። ብትቸገሩም በሀገራችሁ ብትሞቱም በሀገራችሁ። እናቴ ለምን ለስቃይ እዚህ ትመጣላችሁ? ምንም ነገር የለም ከስቃይ ውጪ አረብ ሀገር። እናንተ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንዳንድ አሁን እንደኛ ጠፍተው የሚሰሩት ወደዛ ወደዚህ ስንዞር የምንቀርጻውን ነገር እያያችሁ ነው የምትታለሉት። ስለዚህ ባካችሁ ይበቃል። የኢትዮጵያ ኤምባሲ መላልትላቸው ይገባል። እነዚህ አረመኔ አውሬዎች እግዚአብሔር የስራችሁን ይስጣችሁ። እውነት ታገኙታላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አከም ነገ ጅርታኒ ፈያ ኸሰላ ከነጋታ ተነብጂ ቀባ ሰሞኒ ከናዳም በኔ ጅራ ዮኪን ዋይ ሲያሳ ዮኪን ዋይ አመንታቲን ወልኛቶ የገለ አመዋተ ከወለት ደብና ሰገንታ ከነ ከንዱራነቲን ዋይ ማመዶቲን ሶንታኔ ዋይ ፋጤቲን ወጆለን ሄዱ ሆጋ አፍሪ ኦል ብይ አምባዮ ታተን ብይ ኸሰንገላ ማቲን ፍር ጃለለን ከሰን ጃርስ ከሰን ብቻ ጅኒ ጃንካ አባ ፈዲያታው ነምኒ ብይ ኸሰ ጅሩ ሂንገሊኒ ዮጋተ ነባ የደንዴቴ ታ ዮጋተ ነደበርሲ ሀል ጅሩ ነገር ታጅሩን ቃለ ያከስተ ኢሳና ከመጅራታ ጅራን ከጅሩን ቃለ ካቲ ኢራፍቲ ጃለ መጂያ ሰዲ ገሌቲኒን ዴቢያ ጀቴ ካሮርፈቱ ሂንገሊን ጀዳኒቲኒን አችት አቹመታ ይደለግ ከሲን ጀዳኒ ኢሳና ከመጅራታ ጅራን ተውፊቲ ሄሩማኒ ከውፊቲ ፉዴ ማቲን ከድለ ጅሩ ጋሪ ኦፊ ጅራታኒ ኢሳን ቆቃማን ዱን ቤላማን ዱን ሲ መለቀ ወደለገቴ መለቀ ቀቦም ኢሳና ከመጅራታ ጅራን ከናፉ ወጆለን ሸመራቴና ዋይ ከነራ ማልፊስኒ ካሴ አኒ ሰሞኒ ከነ ቲክቶክ ከነራት ወፈተ ኦንላይን ረት ጉርጉሮ የገለ ለኮሰኪ የኮሜንት ጀለስኒ ካ እና ጀቾታንስ ኒ ዱበዳ ወጆለ ሄዱት ለኮሰኪ ፈደቴ ራሃ ከነከነ ከሰ ጅራ ማን ነው ጀተና ጀዳን ኦኬ ወጆለን ወረቀተን ቀም ነው ወረቀተ ህንቀም ነው ወጆለ ወረቀተ ቀብደን ጅሩን ቃላ ደማ ዮአሲ መለቅነ ደበሉ መለቀቱ ሲንሐውሲሳ አኩማ መለቅነ ሲደበሉ በየኸሰ ለጅሩን ቃላ ደማ ኒ በይነከን ገሩ ኢራፍቲ ጂያላ ማቲ ማንገል ማቱር ባለ ማፊንታኔ ገልተኒ ማቲን ከሰ መለቀ ኢሳን ብረካተ ማል አከ ወዳን
obboleessa eessuma wallahi lazim jaalallee ofiitirra jaarsa ofiitirra kan hanga madrasii mallaqa kaatu jira hoggaa 8 hoggaa 9 ta'eetiin gaafa biyya galu duwwaadha amma dhagaa waa tokko sammuu keessan keessa kaa namni hoggaa 8 dalagee biyya galee ta'eetiin biyya arabaatitti deebi'u meeqa kamtu jira maaliif jettaniif gaafattanii beeytanii osoo hoggaa lama dalaganii biyyatti galanii haala biyya jiruu san deebi'anii biyya arabaatitti ni karoorfatan karoora haaraa baafatan gaafa biyya galtaniitiin biyya arabaatitti deebitan karoora haaraa baafatan mallaqallee qaboo galtanii oonlaayinii kana mina shamatu dhiistanii mallaqa isin jettanii waanuma argitanitti hin baaftan ni qabdan maaliif jennaan biyya galtanii agartan waan jiru jechuudha ani ofii kiyyarraa kaasee yoo isinitti immoo osoo biyyan galiin kan akka kiyyaa oonlaayinii fayyadamu hin jiru nyaata jettamoo uffata jettamoo bakka mallaqna mataa kanatti fakkaata jaafur ji'a 5 keessatti yeroo tokko mallaqa ka ergu baballeessee sanuu jechuudha anna wallahi erga biyyaas deebi'ee garuu waan isin ajabura hoggaa lama keessatti mallaqa hin dalagin osoo hoggaa tokko hin dalage biyyaas deebi'ee maaliif bakka karoora haarawaa jireenya haarawaa maaliif jiraadha maal dalaguu fedha maal ta'uu fedha biyya arabaatitti deebi'ee umriin kiyya akka bakka waa hedduu pilaanii baafatu eegale kanaaf ijoolleen teenna hoggaa 4 ol warri biyya hin galin biyya gala gaafa biyya galtan karoora haarawaa baafatan maatii keessan illee agartan kamtu kabajaa isin qaba kamtu isin jaalata kamtu mallaqatti kennitan san mallaqa keessan san isin kaa'e ijoolleen hedduu amma abdiin ta'an mallaqa nama bira kaatanii yeroo ammaa kana jiruun qaala isaan baasanii ittiin xaarre fuuraa ofiitiin hin bifne mallaqa san fuudhanii waan barbaadatan godhatanii zanaa jedhanii jiraatan gaafati galtu hin jiru mallaqni maal goota maatii kan keetii ni ajjeefta ሰላም እንዴት አመሻችሁ እንደኔ ግራ የገባው ሰው አለ እንደኔ የማይጨነቀው አለ ወላሂ መናገርም አንዳንዴ ሚዲያ ባልጠቀም ብዬም እንትን እላለሁ ወላሂ እና ስንናገር መርጦ አልቃሽ መርጦ ተናጋሪ ዘረኛ ብሔርተኛ ምናምን ወዘተ እንባላለን ግን አንድ ሰው ዝም ብሎ በቃ ስበቃው ነው ውስጡ ሲያመው ነው ወጥቶ ልናገር የሚችለው የሰው ልጅ ነው የቻለውን ይችላል ከአቅሙ በላይ ሲሆን ግን ወጥቶ ይናገራል ግን አሁን እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እዚህ ሚዲያ ላይ ያላችሁ በአላህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በሚፈጠረው እየተካሄደ ባለው ነገር ላይ መፍትሄ የሚባለው ነገር መፍትሄው ምንድነው ቢያንስ ሀገር ውስጥ ያለው ሰው በአብዛኛው ይሄን ነገር ላለማየት ላለመስማት አውቆ ጸጥ ብሏል እኛ ሚዲያ የምንጠቀመው ደግሞ በየቀኑ የሚካሄደው ነገር እናያለን አናይም ማለት አንችልም አንፈልግም ማለት አንችልም እና መፍትሄው ምንድነው ነው በየአመቱ በየወራቱ ለቅሶ ነው አንዱ ሲረጋጋ አንዱ ነው በዛ ላይ ምንም የማያውቁ ናቸው እየተበደሉ ዛሬ ላይ እኔ አባት ወጥቶ የለበሱት ልብስ ራሱ በጣም ነው የሚያሳዝነው ከቤቴ ወጥቼ ምንም የለኝም እየለመንኩ ነው ልጆቼን ይዤ ስል ለይቱን እናገር የምር ወይስ በቃ እንደ ሰውኛ እንለብ እኔ አንዳንዴ ሚዲያ ባልጠቀም እላለሁ ወላሂ ለዚህም በቃ ባላይ ሐስበናላሁ ወኒዕመል ወኪል ወላሂ እስኪ ሁላችሁም ዱዓ አድርጉ በአቅምቲ ሁላችሁም በቃ ማለት በመታምኑበት እምነት ሁላችሁም ፈጣሪ ለምኑ የምር እኔ በቃ አንዳንዴ ባላይ እላለሁ ወይ ደግሞ ሚዲያ ተጠቃሚ ባልሰማው እላለሁ ለማን እንናገር ለማን እንጩህ የምር ያማል ወይ ደግሞ በቃ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ይሄ ነገር ባናይ አይተን ደግሞ መፍትሄ የሚባለው ነገር መፍትሄ ማምጣት ሳንችል ስንቀረኛ የተመቻቸ መኝታ ላይ ስንተኛ የተመቻቸ ምግብ መርጠን ስንበላ እዛ ጋር እየለመኑ በዚህ ኑሮ ውድነት ልጆቼን ይዤ እየለመንኩ ነው ስላንደባት ያማል የምር እና እስኪ ሁላችሁም ዱዓ አድርጉ ጸሎት አድርጉ በመታምኑ የምር ይሄንን የሆነ በቃ ፈጣሪ የሆነ ነገር አምጥቶ መረጋጋቱን አንድነቱን እንዲያመጣልን ሌላ ምንም አልፈልግም እኔ ማንም የሁሉም ነፍስ ነው አንድ የወጣ ነፍስ ተመልሶ አይመጣም የማንም ብሄር ሆነ የማንም ነው ለማን እንናገር ለማን እንጮህ ግራ ገባኝ እኮ ወላሂ በጣም እኔ ልቤ በጣም አሞኛል ዛሬ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን አይቼ ሰምቼ may waa'ee kaargoo laalchisee waata kalama isinii dhaama ijoollee teennaaf jechuudha warri beeytanii warri hin beeyne garuu itti fayyadama wanta kana meeshaa yoo kaargoo godhuu feetan maashina kan akka distii elektirooniksii nakki nagar kaargoo godhadha yoo salbaajii ምናምን hin guurina waan isin fayyadu bibbitadha garuu salbaajii bicha kaargoon godhina isin hin fayyadu salbaajiin ni dhumata mallaqnis ni dhuma uffannis uffatamee ni dhuma meeshaa garuu adada mana kee keessatti agartuun itti gammadda
yoo laaltu mastaawashaa biyya arabaati jetteetiin hanga tokko aaratti galfattaa jechuudha. Bara 2022 amma ba'uuf deemamire ji'a lama bulchatu nu hafe. So ji'a lama kana keessatti meeshaa bitaa. Ji'a kurnaffaa dhumarraa hanga ji'a 12ffaa haga bara 2023 seenutti meeshaan ni bu'a. Kan bara 2022 seene akkuma jiruun diiskaawuntii bu'a ni rakasa. Xiqqoo gatiin isaa ni rakasa. Maaliif meeshaa haarawaa seensisa waan ta'eef bara haarawaaf biyya alaa bakka jiru kamittuu jechuudha. Ijoolleen biyya arabaa jirtan meeshaa yoo bituu feetan ji'a 11ffaa ji'a 12ffaa keessa madaamota teessan gaafadhaatiin meeshaa barbaadan bitaa. Ji'oota kamirraayyuu ji'a kana keessa meeshaan ni rakasa. Kan achirraaf immoo biyyatti bituun danda'a qaraxni ni jira. Mina kaargoo kan ittiin godhu mina hin jedhina. Bututtuu yoo ta'e malee qaraxallee itti baaftanii yoo maashina galfattan bu'aa qaba. Biyyatti ni bitaa dhoorra jettan immoo biyyatti bituu hin dandeettan. Meeshaan hin jiru jechuu hiyyaa miti. Garuu galiin qabdan ni baastan malee galiin qabdan mallaqa. Yoo biyya galtanii waa hedduutu jira. Wacii hedduutu mallaqa kan itti baastan waa hedduutu jira. Tukuratii gootaniitiin meeshaa mana keessaan bitattan. Biyya kana immoo dalagataa bitattan agartanii ji'a kana immoo meeshaa bitattan ji'a kana immoo mallaqa ni argattan jechuudha dalaydanii. Yoo bittan meeshaa bu'aa qabu meeshaa isin fayyadu kan mana keessatti isin fayyadu kan mana keessatti argitan aaratti galfattan itti gammaddan bututtuu mana guuruu dhiisa. Isin fayyadu nuuyyuu fayyanne kan mallaqa hedduutti findheetiin kaargoo goone hin fayyanne waan nun fayyanneef isinitti maa jira. Baay'ee takkan seenaa bututtuu guureetiin kaargoo godhuu kiyyaaf mallaqa itti baase. Wallaalasi osoo maazariin tiyyaatti fayyadamtee dasna jedhaa ture meeshaa fuudhee galeetiin garuu ani meeshaa miti meeshaa mana keessaa garuu inshaallah of fuuldura kaargoo ni godha kan godhu meeshaa mana keessaa bicha. Meeshaa mana keessaa osoo namaafillee kannitanii namni sun adada arguun mastaawashaa isiiti jedhee si yaadata. Bututtuu hoo uffatee guyyaa sanitti gammadee guyyaa kaan gate dhumate miicamee yookaan bifni isaa ba'ee yookaan ji'a wayii godhatee ni dhumata. Meeshaa mana keessaa garuu haadha teessaniifillee ta'ee nama kannitaniifillee ta'ee maal godha namaa kannitanii miti jechaaf isiniin jedhan fakkeenyaaf malee maal rakkadhee namaa kannaa miti kasanii garuu ijoolleen teenya warri mana kontiraataa jirtan yoo meeshaa bitatu feetan bakka jirtan naa hima. Imaaraat keessa ta'e isiniif himaani bakka itti bitattan jechuudha meeshaa Abu Dhabii, Shaarjaa, Al'een bakka Fujaraa bakka maraayyuu bakka meeshaa itti bitattan meeshaa mana keessatti bitan mahal jedhanii ni jira. Mahalla jedhanii bakki guddaan jechuudha bakki meeshaa itti gurguramachi seentanii meeshaa barbaadan kaargoo godhatu ni dandeettanii. Warri kaargoo meeshaa bitatu feetan ji'a 11ffaa ji'a 12ffaa bitaa diiskaawuntii bu'aa